omuringo gumweninga ogunda adatiki 16 ezali ngushayo kubanza ndicho butungi Charity nyene Jemima ayebare katurebe amakuru agaru kugenda umisho omihanga rite ya Uganda. Zoberi anyuma bazo turebereho public court hearing court ejiro mbantu side zagaba ibintu baza kurikiriza omushango ogomushija ari kumanyanka Okelo Christopher Onyum ogunwa rugambo kuba yisire abari yaberere ababenu bashomera hari gaba ali Childhood Development Center ogunijani gomunondo go kubanza court kuyumuko mukote kagendo mbantu kubantu yibahoreza omushango turebere bamwe zire abaferire aberere babo abokora amashomero bakwereza yo testimonies zabo ekitukumanyizo beri anyumwe bazo obwa hato guna bachire suspect anyway murder suspect a pleading not guilty ningashi adzengwe taine mushango tuwe yakozire ekikorecho bituntureba na babyine ba lawyers katumaze twareba ebireho izoba eri anyumwe bazo omwanyo ogwagaba Ulizi wa bannamateeka basatu okulistana lokekyo Paasi Katumba Busobozi ne Rogers Mugabe yewokera Olirizi Richard ku mbuga ne Sarah Awero omuwabi wa gavumenti omukulu Jonathan Mwaganya ategeeza ko ndi bannamateeka b'enjuyi zombi n'okera bunani wabakanya nti obujulizi bwa Dr. Katongole Abudo ekebejje mirambo gino nakola lipooti bukozesebwe mu kkooti kayitaze ku obujulizi mu bonto alipoota Dr. Katongole esomedwa mu kkooti ng'akyazuulibwa nti abaana baafuula okuva mu musaayi omungi olebisage byabutusibwako onera azula ng'emirambo gyonna gyali gisiwusi n'okunyoga nga kino kyaleetebwa ensi yatusibwa ku baana bano. On evidence of trauma, there was a 14 centimeter long open wound on the right side of the neck, which was located at 66 centimeters from the right heel and the nape of the neck. Obujulizi buno kkooti busigaza ng'ekisibiti omulamuzi aziremu okusomera okera obujulizi buno n'abukkiriza era n'abusaako omukono. Kkooti era yanjudde abawobozi baayo abagenda okuyamba okukuliza omusango guno kubadde Musana John Maria Topista Kyobijja ne alina omugisha lwekyo ono okubibira omulamuzi n'abalambika ku kye balina okukola n'okugoberera. On whether they will sit through the court process and they will hear all the evidence, and afterwards at the conclusion of the case they will advise me. Kkooti omuddemu okumulira kika 15 liluzeemu oludda olwabina lwanjulira kkooti abajulizi bana nga bonna bazadde b'abaana bano okubadde Siteera Apoloti Mama Weteko Gideon Nguna atende walidde oluvannyuma olw'okunnyonnyola kkooti ebyaliwo ku lunaku olwo n'asirika. Omulala abadde ku Makeki Mavini Oteemo taata wa Keisha Genurothe Oteemo ono agambye nti yali ku mulimu mukama we yamubikira. Nateera nga bulijjo nga ngenza okukola. Then my supervisor came. N'angamba omwana afudde. Yembazira Lawrence tatawagira ati yaseru yange niyategeeza nga bafuna bagamba ogenda kusomera kuba waliyo obuzibu n'azindika baganda bye nasigala waka ngono muganda we yamulingirira mu dirisa ngajja ng'akuba emiranga n'amanya nti omwana we afudde. Bwe yajja yakugamba ki? Bwe yakaba yagamba Ignatius baffe ngitegera nti naye yali akoze eki nze bwe nategeera. Omujulizi w'okunayo ku Ruth Simon taata w'Odekera yani ng'agambye nti agayibu k'umutemokero yamulaba ku lunaku lweyatta omwana we. Bwali ddi? Lwakuna nga 2. It was Thursday 2nd. Ogwokuna 226. Agambye nti bamukubira essimu n'asanga omwana we bamaze okumusala ensingo kyokka nga ne maama wazirise ng'atwaliddwa mu ddwaliro. Bali bamwebasizaawo kabalaza nga n'okumubikako bamubiseeko. And they had covered him. At which veranda? Kabalaza ki? Somero.
omujirizo wokutano yenda Mutebi Phoebe ngono yomukulabirira abaana bano era nga wano yakamala emyaka 5 ategeeza koti nti okirira genda mifo ekyo nga lumu omwezi guno namutegeeza nga bali bamulagiridde yaleeta omwana w'emyaka 3 ono yamulagirira okumutwala mu ssomero lya primary kuba bo bali balabirira abaana bali wansi w'emyaka 3. Nemugamba naye tulina nursery section ku Maranatha wansi osobola okutuukayo ne bakuwa ekifo mu baby class. Agambye nti yalemerawo ng'agamba nti omwana yetayogera bulungi era tasobola nakubeera mu bantu nga yali ayagala abeere mu kifo ekyabiyige okero yakkiriza okugenda mu ofiisi y'omukwano mu kifo kino odongo anti ne bateesa ku byetaagizo omuli ebisale n'abasaba okudda enkira amalirize okusasula. Yasaba n'angamba nti bw'anaaba alese omwana oyo muyambe mbeere nga mumonitoringa mubuulire improvements ze wanaaba nga akakinze up second term abeere nga mutwala mu baby class. Enkeera nga bbiri lwakolete muliro yakomawo Namutebi namulaba nga ali ku gate namuyingiza kyokka yali awese akasawo ku mugongo. Yalina akasawo buno obw'aba beginners aba baby class nga akaweese ku mugongo ke yaŋŋamba nti ke kasawo ke nali mugambye ak'okugulira omwana okuleeteramu engoye. Agambye nti yagenda mu ofiisi y'odongo n'asula emitwalo 19 n'ekitundu ng'aweesa mobile money yabategeeza nti omwana si yamuzaala wabula ayamba ku maama we ng'era ajja kumulira ku Lwokubiri ku ssomero nga yisita ewedde. Era yatugamba ye kwolwo yali azze kiriyalinga bya ssente n'agamba nti ajja kusindika maama w'omwana ajje n'omwana tumugyeko documents z'omwana ezimukwatako. Oluvannyuma afuluma ofiisi era Namutebi agamba nti yamusaako birowoozo kyokka oluvannyuma mulengera ng'akutamira omwana ng'ali wansi nga yalowooza nti yali amukuba kyokka byasembe yalaba nga Keisha ali wansi mu kitaba eky'omusaayi. Natuuka mubuuza abaana baffe okuba baaki yali tannanziramu genda otunula wansi nga waliwo omwana gwe bayita Keisha Genrot. Ono yali akutte akambe mu ngalo yokka mu kiseera ekyo yasala omwana owokubiri anyundi nti yakwata akagali k'abaana kebazanyisa n'akuba Omutebi nga wano yava ku mwana n'ateeka okumugoba n'agwa ekigo Omutebi n'amuleka n'addayo n'asala omwana omulala. Omwami eyo yali speed ennyo mu bintu bye yali akola yabakirawo omwana owokubiri immediately. Mbwangu nakwata obugaali abaana bwe bavugirako wabweru nenkamukasukira wenakamukasukira yasooka n'aleka omwana gwe yali akutte n'asooka n'angoba nze. Agamba nti ono yasituka n'addamu okubuuka ero akagaali era addamu okumugoba nga bwe yamutuukako yalowooza nti agenda kumusala kyokka n'amuleka n'addayo n'asala omwana omulala. Nalwewoko wansi engeri gye nali ndimu entiisa nagenda okusitukawo nga ali ku mwana gwe yasala eyasembayo owokusatu saamulaba nga yamusala ndi awo wansi nga ndi traumatized. Era omwana gwe yasembayo sala gwe namulaba nga asembayo sala yali Ryan Odeke. Bw'abuziddwa bati waliwo bantu badduukirira n'ategeeza nti abalabirira abaana bonna baliko bye bakola. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso bakeyateeka abalala bali luddawo. Ekintu kino kyagwawo mu bwangu byonna byaliwo mu ddakiika ezaali entono ennyo. Mrs. Odong yali amaze ofulumawo wabweru ng'akuba alam keyateeka omulala we byahapeningira yali atutte baana manju kubanga tubawerekera for short call n'okulongoosa emanju potties. Bali bakamala okulya break nga keyateeka omulala ali kulongoosa room. Ategeeza nti olyakuba endula abadduukizi ne bava ebweru ne bakwata okero gwe baggalira mu kayumba kasikaali poliisi we yamusangira okererayo n'ebise ebirala mu stokisi. Poliisi yaŋŋamba okuggyamu engoye zinali nyambadde nzibawe kubanga zaali zijjudde omusaayi. How did blood get on your clothing? We bamala okwaresitinga oyo omusajja nalowooza nti maybe waliwo omwana gwe nsobola otwala mu ddwaliro kati nasitula Keisha nga njagala mudduse mu ddwaliro eyansiga omusaayi. Omulamuzi Komuhanji omusango gwongezeo okutuusa ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Judith Nalugwa ne Musasi Wankame bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Agano makuru twaba tukwinire akasheshe kerizoba kana gakwatirine no kuhozesa Okelo Christopher Onyumu owisirabana ahari gaba ali Childhood Development Center. Emwe nebinde migambo obande tu emotional nyona matu kacenga chimitemwe biti abo kuba nagumiza munabikurikiriza n'ibinyahamara konka amateka ngabasa kubaga ngabire maringwa hanshongeji abo kuba umuntu mwamwamrebire butunu mazima tinkumanya anyway
ubutine ubundi akarebere ka video nanye ko umuntu nimbaso uticereza konkanye n'amatsiko ngo ababire bari yasino bakareba exactly kandi kigomero umuntu kwimukaho atankaba niyo na jante no ntakumanya ntakugera kinti ndakwineho mparana then kimuka kagira ngo niwe konkambuye n'amateka tekwaga kuratira nko kugari aya kasaja kera ganyo norano koreka karinka kasiniya norano koreka kajugano nureba kwigamba simple tebi musala he's not worried, you know. So think manyeshtura hendere konkando busasa bwinji bunonga kabire kiri kirunji yogo mushango bagutambuze at least echo nacho chwe abukorebe nizo bari yanyomwe bazo babeno babuzo muziro le utkwere barimo bamukora mu kirunda nubachashasha takawiro weeks ibiro bazicira abana babo evuze babeno bababuza omuzira abamwe ba faintingire turebera umukazo omwe muziro mwa faintingire kikabe kiri kirunji at least omushango yona ubundi ari kucerera at least ogumukore speed justice ebeserved ubundi muzira kagira tachiri atece naco cyawe tutegerize Gideon Senyomo okuturetera akashonshire cyako murimo gwawe tureba akasheshaka yatureteruha ukano mushenyi mwananje ebyo kane bitiho kanindeba zakahuba we safe omurimo nuguha twakwakira Gideon Senyomo. Chalte, good morning na Jemima amazina ni Senyomo Gideon akashesha kakashonshoro cye no mu rwanje turinkahi turiyaho mu rembo rwambara rwagati erizo twakira mbaha numanya hati trade order arebero kureta gakakame kihamu hati abombeke omurembo rwambara no wariho no wari yamura umuntu akusibize yo muri wa TV wese omukashoshe ko mu rwanje rizobanyi n'umwami yo no musigazi nangwa yatankira akashesha kaninde bo kujasha zangiza abashahi muri kikabina munana nyinda tumwakire atugambira amazina je omurimo gwarukorana go guwa nasa ko bari umushenyi kumba ari nakora ibindi bintu Oliver TV Western ko kamusumurere abaturikize ninye musinguzi Vincent bracket mu China China mkozi wa building construction building construction asemenya myaka 12 yes umurimo ukija gutandukota umurimo ukija gutandukana abancyashoma nkiriyo primary nareba bombe kibona bukuba kore bintu primary bo umurimo ngo unagurebera abo ababembombe kabakanshemeza ajanto wayi na inkashome sisi ni ya form branching zo mu institute naeze institute atandikiraho kondeka primary ko yo munasare ko yo mu P2P primary kandi yo P7 mwani yo kwakira kushitamira kigezo cya PRE umficha uko wagire ibintu nunda kombeka umfichanye kandi agire ibiri aha nakire P7 P7 kinaje mazire najanto wayi kanzo mu secondary agumana indabo kombeka ishomero nanye kitwabe twumva oborinkai St Paul's Kagonji shema St Paul's Kagonji wano zizaye zibanda ibanda yes nagumani kitwabe twumura zo mbombe chimpota ndeba bombe cyo kuba kutwaza ibintu bakakora akazi kakanyera ntwaye nanye nimbe gomba ngumbe nkimwe after na heza senior for St Paul's Kagonji ni zawo muraharo mbarara first time kwizambarara muraharo institute nashoma na senior keze yanje ajanto wayi kanje no mukombeka imyaka 2 yahwa azasibo engineering ichuma isiwo talent ogine sibyo kwata urugendo rwawe imyaka 10 ebirunge byo hiremo ebirunge binyihiremo umukombe ko kunko kunabene inyetenga ncyasho mukombe ko kunabene inyetenga yihamu enzu nungi ni hamu poroti nagisancyariyo na family yanjye nagakanafuna muna family kandi bina magara maru mu myaka 10 reka tugamba izoba ryawe hati ankeri izoba washesha nakushanga site uriyo no yombeka site engineer site G site turiya turinkaye tugamba gendo rawe washesha watandukota wahendoroti izoba ryawe mwenerengarta zoberi bwashesha nari umurimo gundi umutumheza cyane hata wari inko mombeki ko kwimka kasheshe
nubu ine contract kananga yes izuba ryaza kurenga at least okubura mu cyitanu nare cyebi nare cyeshatu yes mbona tweze cyane iki turebe izoba nkeri kanye musinguzi Vincent bracket mu China kugera ko nagira mu bya civil engineering mbaye n'abana banje ndeba nka boss wanje nkogu apatana somurmo ajate nagwe no mu frame ngumukora cheza gumukora mbanye mangu kinaheza gubara nkajante boss wanje yampame mtoro kama 15 ndeba ngo burizo bari mbanye no kuba ni saving emitware 5 izoba yes burizo wene kusaving emitware 5 koze banye kabasasura nanye nkesha sura kuko nkareba ngo nafone emitware 5 burizo Omu Chief West amazina nisenyumo Gideon akashonshorokeye no mu rumo gwangi yari cyate savings izoba ne 5 katonje ganira ebikwato pare ba saving 5 buri izoba ebikwato wahata mahina n'abakwego matya nimenda ku bankiyo yes nabo ariyo P7 inarengere kumatya nenda ku bankiyo hatiya skill buri omashimo kuzo mu ishomero kuzo mukombeka nari umunaza ku branching ofatanike kompota ko kuwagamba then atunge talent ato ayombika then yaheza kore ebyo ebikwatu nibyo biya oreba hati yaho abantu norako kuba no shoma wowe ni nkabazire bawe mostere nkabazire banje kibabintu banyendeza bakambanyendeza ngunze kubazire nkito akwaga yiba bazire banje kambe gombo muntu ayabiye nabazire nkita cyaro janto wahi babaze bakaba bakora ki abazire bakaba ari abahinji okay na janto wahi niyo tinku basebye nkito nani mpura nyenda kushomera bwo kombeka okay aha ati ogwari nakureba nubasa mwe naenda kutandika muherezo butaniciro at least ayine kuba ekike ayine kuba ayine kikwingana ki umagezi cyaye ko mukushoma ebikwato mwe nashima kuba ayine kikwingana ki kugira kwa kubera ine ekikwingana ki ndokwato kiteho cyama just in skill kundo murumo gwawe wayemera ukajya ati nyenda kuzongyo kombeka byo kombeka atakaje umutaka kugira ngo umanye kombeka nukubita kuri umusente mbangu nubanyaga vere sorogo murumo mbamba kubiya kundo murumo gwoko wajya nonda kuzombyo kombeka icyo nkabo kushanga mutwakira nananye nani yo ninkora nkanye n'abahereza banje abafundi numba advising ari mbajantu bantu mureke tukore kandi saving cyakari umufundi upota n'umushasho zinga yizo fundo mpota ari mushasha gumone cheka no kosizo no kuzabantu kabanga uzoba ninkoze saba kuya abapota bashatu na n'abafundo babiri ninga abafundo bashatu mbona umufundi na no mpota tabakushana bay sinziro mu no kuba no guingana umufundi atugeze ngo napata no mu bwo kakaje kamwe cheka ningo bukade bubiri akakade kamwe cheka no bano mbeka kikwingana cyecho akakade kamwe cheka nimbani yombeka room zibiri enchempango room zibiri ya 40 10 ari 12 ningi 13 ezo zombe cyabwireke ezo room zibiri ezo ndekera ko marane enakwina that means munakina twaza kiri kibaro cyicwatereza kasheshe yes tukasheshe akatiyevugura bakashe icwateza ari nyuma that means enakina nicyo cya empire yawe 20 omagoba oriyo nyire shira abakozi banje that means buri nakina no kubeta 20 n'amazina tuza gukora ebikwate ndebo ine kiniki cyaniki ubwo no mwiko ahagwo nukora ki ubwo mwiko nukwata yigoro mu mureba gure gombeka no gwazingaye ubwo mwiko nurano gwe 15 15 ubwo ryo gwe 15 wasa gukora miliyoni 5 iki nekitiho kitabura umushenyi kirininga no abana bevere tubakubanya bitiho ekitiho nkeki denkiriya ejeji ne karaye unkubanye n'abafota banje ate karaye koraki tumanye karaye nisika muhogo na karaye abantu bingi bakaba kitwara abira aho babire baryabira nkaba muzeyi bakaba bajya ngo hate wazombyo kombeka usiboye korire karaya azo nyoka jya kosuwe giti karaya de karaye gikibabe baje korera bakaba batekamo abantu umutima ko kugira ngo bakunde ki umutima go kombeka okay hatogo je karaya ko kugireta ugiteka aho kuza kuba no korra
wasaba umushenyi bagutekaho iyo karaye ni yazingaye ekaraye je kurebe je karaye ne mitware ibiki Izo cyuwajya fed ne yazingaye yatize kitiho ne cyazingaye kitiho kene cyo mutwaro gumone cika mwe twabare 15 mutwaro gumone cika yabe mitwaro ebiri karaye mitwaro ebiri yabe mitwaro ena byone niwo kubigwa n'ingano bishangasa iki katati ebe bintu kinkubanyizire nacyo nkwanye nko muntu n'umwiko aho kwa client wanje ariko nayenda ngo umukoro w'umurumo nazo twazo mu quotation ni mujanti tuba twine koze se kitiho akironda twine koze sa wheelbarrow mwe twine cyo kujana noja no mugogo kwa 15 no mwiko bikwatine nabyo kombeka za square za bridge za gudumara kugira site yanjye kuba ibikwate byanjye nko muntu mwe iwe nko muntu a site nojana no mwiko naki bya square when you just ingiza na tools zanje uyiromo HTO efuka kahuba kandi kanija nibyo bikuru ebembe babiri bya client wanje Omwachi viewers amazira nsenyumo Gideon akashonshoroche no murimo gwanje turi nkahi lya murembo rambara akajura hagati wano shuma Umbas Park turi no mwami yahita mu China amaze imyaka 10 gukora kato wajura yaso mu kogwe 15 na nebindi atandukiro sente borobero bina emtwaro 20 abre myeto erega imirimo myeto ninji advising ndo kubajyantu mutakaga yo murumo Bino mweje ekigambo cyo kugira ngo manya site menyaga yuweza aho bakunyage utakaja ngoze kuza omukango bebe ntoine sente mbajyango cyo kugira ngo botine mu sente atisto banza kokoziri ako nako cyo kugira ngo toine mu sente atisto koraki obanza kokoziri okay abazira bakutekateka ngo tibikubasika mwana wanje taku branchinga off takuzo mkombeka naendo bwa Dr. Nachi bo at emirimo y'ejimba girango nemirimo y'ekirofa abana bingi takwenda kuzo mirimo y'ekirofa nkoko kundeba ranyine bizwaro byora no kungubire nibiki okamba hamba teka ngo nuko koragume wapi inkweza kukora uniforme mbihamu ngaramo sati yanje nempare yanje ni wambuga nta mutwa kugira ngo ndiyo mumbeki yes Wasgodio asigando mu China musinguzi Vincent bracket mu China oyine myaka engaye nyine myaka 32 umurimo guhereza n'imyaka 10 that means imyaka 20 ukawatangira gukora wayombekira buri kimwe wacitungire ako kombe nkafuna nkuko nabagandara nkafuna mu poroti nafuna mu nayombeka kanyine family n'amagara marongo obuzarwa no zarwanka obuzarwa ni zarwa rubindi rubindi na hayinkurga wachama Deus Tabaro tabaro abar kansara witu mwamwima karuru karatambireje konkabambe tayine songa tumukunda gukuba umuntu murungi inamba yawe simto kamanya abari hina bari batureba n'ibintu bavuze bwawe wagamba kukwatira una n'ibindi nk'ibyo inamba yanjye yesimu 083 83 11 98 08 zigarukemo 083 83 11 98 okay Airtel na Airtel 0 30 nkaga 98 5 wasagario asigara no musinguzi Vincent bracket mu China musinguzi Vincent bracket China akashikiriza n'uto twina live TV West eshonga no kukora ari kigambo cyagamba list genda bakunyage konkokore akunanye nakatongerizo genda bakunyage at least okore awakire kangaro mu studio Jemima na Charity muguzana program simka nasigansenyo Gideon aho murembo rambara. Alright, wabare munonga Gideon senyo mo kutisiaho omwami musinguzi mu China webare
kora yagamba ati listombi yayiremo ekaye inamagara marunji kandi tunshishijendera chitu kugira ngo itwe nanayitukuruga bagira amagara marunji konke bibyo nantubikaho twatwine chitire hengaro okafuna kasente bikweta gasente nibinji tukatama kasente tukareba kamba at least twagira amagara marunji tinkumanyiwo kwa hori wacera urukukora chi tukasese mukaturuho kujambo tukuyambe twereke imirimo y'abantu ibara muntu batekaho imukono umanyaho kutandikira program ya sisimka ekiri munegendo misho abantu mutubinire binji mutasheme kwa numufera uko bwahatika tuzamuka humuro kace tuza kwa tugaruka mutakarwaho Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Onti na oliwina Etopo atopuka loza. Alright. Wahura kesho ngarako buri Sunday. Shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako. No hano manyangu Mr. Money, Uncle Money, Razak Banks, the truck driver. Ni bana tahamu oliwina. The katu terero omhangs witu and we see. Hey. Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omo programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawe mwami Eri. Message na jona sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya nature Create Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangura mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenye yenda pure ya karuru. Tera makaruru tumire. Ngeno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe. TV West Nehinda wabari wachirini toe on program ya Sisimka akasheshe kerizoba abahereza bawe tukiriyaha kumanisa ebiri muno bigenda omisho mwihanga bit twatungo mugisha kutaya isa aba Western Uganda Film Producers Association sebona kwakira no wasako yanjura abari muno batereba nakwakira umuhereza muri ramuta abari kutureba okwetorora burengero izoba yona amazinda ndira ubentu n'amasuko amazimagonka kandi ofisa wa fupa ni nkurura obuhereza obwa productions omufu. Alright, yonjero tushobora kibine kintu kigita bahi kikatandika ryari ofupa ekatandika 2017 kandi erimu abakozi ba filmu buri muntu wena ari kugoma igiti cyo gukora filmu okwetorora Western Uganda kurugera 2017 okuhikera izoba buri muntu wena ari gukora filmu buri muntu ari creative yabana agoma kibino so echo kibina kiri mu ba producers bonka buri muntu wena omuzani director omuhandiki mwenu tukacheta producers habuko kugira ngo shoze kintu no wa producinga ngati turi kumayisango mbeno nekigwa araba producers bonka
so n'abazani ba story writers script writers abo bona barimo bona mbamba bomwe ba kamera zabo kibina ahabwa kimwashaze mu kujareka twigite ekibina tukakikora ahabo kuba abakozi ba movies bakaba takumanyana kandi bakaba nebaferwa munonge mishomo cyiza yakoma kambara hata abantu baguma ko bakutekateka ngo mu western hariyo bakozi ba movie konka muheru go kwegita aho ndukugambira tuyina abakozi ba movie kwetorora western abari kwikabishatu so nibizibuci obundi yabahararize kugira ngo mutandike konke kibina ningashi nka film industry ya western Uganda nibizibuci obumwende tukaba tutine sente tukatutine bumwe tukatine kumanya nebindi bintu byingi bitwabe tutine kandi aho ndukugambira ebituriyo ntuhikaho ahabo kuba turiyo tutongoze kibine cyebiri 19 esandege rukwija kandi cyumwa bitukuza kutongoza ntuza kutongoza sako ntuza kuongera mani abakozi ba movies okurebeka ngo batunga mani twagita hantashya yihanga mwabasa kwetungo abantu batungira ubwenge aho ndukugambira kuye kibine cyinkizaho ubwenge bwo gukora movies namwe naho tukugambira turiyo ntugaba movies tutankiye na movies mukaga abantu baze kureba film bazo mu libraries biyo film ezo batandike kuzireba tushazire munka ufupa twahayo film aha sentence munonga konka abantu bare movies bareshe kutekateka ngo mu western tariyo bakozi ba film so muri mu planning akulaunchinga HBNH nimo kuchilaunchinga ryari nkahi nabahabara abakwikiriza bwakuzayo nebare HBNA nchitongoze bwe 2019 Las Vegas Hotel Las Vegas no kubandarangira heri konka Las Vegas Hotel nikiza kuba twine omugenyo mukuru mbamweta Rosa Maranga nakaba yabireho oguni special envoy ahabwa state kandi twine abagenya bakuru nka Peace Mutuzo twine abagenya bakuru nka Daniel Kazibwe agwe na kura NCF na UFMY twine binanka URSB twine UCC twine Media Council twine bitongore bingi munonge bikuba biryaho ntuza kuba twineho na Prince wa Nkore ntuza kuba twineho umujwekero wa Korugo mukama bwa Toro ntuza kuba twine abantu bingi bakorugo mu nsonda za Western Uganda bingi munonga bintara kugamba kiraka umukoro kana kuza kwa buriyo gwamana ari kwenda kweta bumuriyo bwo mukora ine gukora ki buri muntu wena umukozi a creative umuhangi nyoni mweto umuhangi wena nayikiriza bwo kwizo mukorogu 2019 kandi na TV West tukabahereza kadi mwena mwenda muje tushemererwe hamwe murebe umukoro gwito guragenda mbwenu amuntu wena umuhangi creative wena omuzani na nabatezi bendi ngiri konkota kopa tukwenda bakope bindi antu endo omuyiya ari creative ogwe n'umuntu rukwenda ayije nataho mukoro nogwe hawo kuba kutukuba ntukoro hangi twine mu buhangwa umuntu kukore ndingiri na natere ndingiri abo kuba nakikoro mu buhangwa bwe nico twayeterana bariya abo side yo buhangwa alright ufitaha muno kwa bushane ngatune kushashura umuntu wena arije kastori yo muhangi notahira mbusha tine sente zikwenda kandi Media Council neja kushomesa abantu abakozi ba movies okuruga akasheshe okukasha mukaga omukoro gutandike shama 8 twakira abagenyi twine red carpet twine okutongoza sakwejo twine na nebindi bintu bingi tukuza gukora okuhereza awards twine awards tukuza kuhereza abakozi ba movies nk'ibyo kureberaho nibimwe biturukuza kwigura nabyo mwaka uko alright batayibanyu abariyo mu movie industry ningashi film industry mu Western Uganda abatakabegisereho obuhabuzi bwawe n'ubu ni manyangu bengi ntuba manyangu bariyo kati bakayizire kuba ba members abamwe mbwenu ntubeta abantu akire nukaka twaza kureta ne sente twaziteko mu industry mwije mutwegito tukorakora nse nko ikigenderwa cyito kukiri okurebeka ngo buru film maker yakura
yarugarure ngo rwaruho okutunga obwenge okutunga sente na nebindi biri kwetengesa kuranga filmmaker nawe yarugayo yagira iki yagita ihanga bene mbeta mwena mwije mwegito mu kibina kitu nkoko mutwire mutumanya ngo turuho abataka kimanyire mwakimanya koroga TV West mwije mutwegiteho tubebe injo kurenga 300 aza tukorere hamwe. Alright, obugambo bwo muhemu. Ninyenda kwebaza TV West ahabo kubetwirembeho okurangirira omukoro oguna n'ikibina kitu. Ninyenda kwebaza abanyakira ha radio TV. Ninyenda kwebaza abantu bona abari kugezaho kugira ngo ekibina kitu kikure nkaba binagamba ba UCC Media Council UFMY n'abandi bantu bingi bitongore n'abandi kandi nyenda kweta abagenyi bito abakuru ngumuze muyije buri kimwe kiri mu buteka mutakabura kwisha. Abo narwa Western Uganda Film Producers Association waza kwa bine hall launch yabo a Las Vegas ebiro 19 mboye ni ukore no manya on audio mu chinte chibakweta film industry about producer script writer ebintu byona actor actress chikabe chiri chirunji oyije oshome omanya kwa kubasa kuganyiramu omuntu talanta yawe. Program ya sisimka ekiri munegendo misho tuchikwinire bingi and of course our cabinet abantu reba hantasi yitu ntuza kwantire business oboshe mekwa no jonjera makasento kajahangu se ahabwechi ebindi byona umuhango mbye sente Benjamin Musita naza kubari aha amana cyo butun charity barukushobora ahashongezo katuza mka umulo kache ntuza kwantugarika mutakarga TV West. Otaferwa mama nuko kusana mukwana agiro misuka naza kuzakuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire yasuka bana yiwa kandi cyitwe kikoka kandi suka buri kubana aribo mwana we nana isuka umusayibu yagira miso ukurikana asesha abukurika nk'umwana we yagira miso ukurikana kwa kina akora utaka keba kandi suka mnyaro wanje mark janti activist nhinda buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kandi tandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafra story kwantu makani mbera buri cyano kwa ukozere ba ekibi ukora polisi no miso nuka kano nje koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitunyi choka ako tewino kwano ukafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ninda oh emazaz guilty Orwa kabiri Shugwa mushija hati yaja wano mwenda mwenu koroshi bari nzira kizicha unogambisibwa nibenda kujuga orumuno kujuga sibo babyine byo kunjuga omushija wa Emino ndajuga mushija ikitaro niki omushija dero na nebirebe nonda kwa tente okakwata sente okakwata koti yomuko okakwata sente za sente yona okajuga mushija bishite kababitukorera kuba tukunda kababitukorera abeji no kankubuze kuba tukunda babitukorera mbweni nyokune mukunzire ahabwe njita kubimukora ikibazo cyo leta system unsya yakirasinde mwiza n'umurondo mwiza n'umurondo ukasheshe kare munonga nikiri mu mutuhe nikiri mu mutuho mukasheshe kare munonga mwiza n'umurondo mwiza n'umurondo ukasheshe kare munonga akire Orwa kabiri akataka kace yego kuwa kubasaka kozesa kakugasiri abo kwano bwo kuboine mitumba yawe 10 oine bitoche 10 mtumbi 10 enkori 10 ebitochi 10 itwa hechitoche twina katareke tukanyakira gujo hari nikakora buru every Tuesday
of the week ekitoke ky'emitwaro 2 woine nkori 10 mazima abitoki 10 egyo t'emitwaro 2 hona wa harvestinga katugire ngu wa harvestinga ebitoke 5 ebiri 15 wa harvestinga ebitoke 5 ebiro 30 hona tokugenderaho so akataka kachene kakora kurekiwe mindset yawe niyera kuhindure ukabasa kukuguka ukamanya ngo ubuzimazima akataka kacha koine wakayutilizinga ukakugasa Once again tukiriyaha ntongera kubakira program ne yasisimka kandi akashonshore cyakutwayigaranjuramo nakakwatirine na nebitora ntureta buri wa kabiri kwatena n'entasia hamwe na n'enshoza ebikwatirine na businesses ebikwatena n'enshonga yakasente kandi 20 obugufu kandi akashesha katwagara katwatunga umugisha okutayayisa Dr. Omukugu umushonga za ebyentasia hamwe n'enshoza Dr. Benjamin Musita mutugamba Dr. Mutekati yangu bari abakutere bikatu konka hina bakushoma bakogaho umushonga zitari zimwe na zimwe bakatunga izine ryo ombuteka twaza kumwakira nawe naje kongera kubehanjora then nabwanyuma ikigambo Dr. bamwacho bongerere habo kuba imanyang mama na tato mukamuriyo n'umujanga kandi hatebe byagenda bita Dr. yazata ombya business katumwakire yongere kutoyanjora sitandikire baturebe Wewe Charite kumpa hakagisho mukashesho mu kuganiraho n'umunyarwanda kuko mwahorande Benjamin Musita erizina niryanjye ryenyine rya Dr. ntukirako because so kumbi twashomere unga koko bano kuganira n'umunyarwanda bkwatera na business nyabonanye ezindi gukora tinduku zo mwishomero ryo nkashomesa konke bindu kushomesa nimbiteko mu nkora ngene shonge yitura hakashesheke rizoba eriyaha kugira ngo nukeireki ningashi naryari umuntu wayine kwika aha kutekateka aha kwangusya business ye na cyeco kiryaho ngo hatananye kace hat kantandike nyongero kibe cyangwa is there a time aho nyine kuba ninchitekatekera ninga hariho ahunko banahika ndebe ngo buhunga bwashago mukastowa akundumu hata mbone manyangu nyine kuba nimpangusya niryari webare minonga tababuza cyo bakiye cyo cyo nekibuzo chukora umunonga umuntu nakubuza tishananye nyine sente zanjye tinkwangusya business yes cyo chukomanyisa kityo naenda nintandika mpanguhize bayira inza kutwaraho mbigambo ebibakweta aba bantu abakushoma theology nibashomaho areki bakweta urahurire he burnambe necero kuba nemanyisa kampura za rushanje na mushanjo atitwe Bible washigamo mu rujungu hareke bakweta biblical numerology yes uracurire kugira ngo emwe nemanyisa ki ibirenze manyisa ki baditwe ngata abakugendaraho ingenderaho y'abaju ningashaba n'abahebraya wa the Jews abaidaya abaidaya bor kureba naba controlling they are like 2% of the world population koko rawe namba yabo konkango niba controllinga 40% obuchoika anariga nabyo bugege byo munsomo kaza umuntu kakuba arakozere ikintu n'ucurunje kumwegera either nahereza rango uruhereza ninga atari kumuhereza nkakasta kiba kirunje iwashanga abukoze mba kugira ngo buri muntu we nari gukora business zo rukorera hari cyo bakweta biblical principles zo bakora bakoratara aba bana abashija bo rukorera ba Bill Gates abo ba Warren Buffett abagiga bo munsomo bayinemeche bakweta ngubone basa butazo mu kanisa zanyu ngo baheche mu 10 ninga ngo bahe first nanka konkangu nabarabiro mu project pledge yabo they give 40% of the money they earn as profits brumaka project pledge
so naro ko kuratere ibintu bariyo no bakora no shanga ngo biryo muhanda n'ubugumwe naba barwicaruzo mu rango twereza now ni ryaro boshe mu kwana mbatugera kutogesa kugira ngo watambuza business emyaka 3 e business wagitanduka ukagikora umwaka gwo kubanza kwa kabiri kasyo umwaka gwa kashatu mamba girangu nawe untutekateka ngo ino bukugwa mu kintu cyo ryo nokora njoro kora abantu bakuteka advert majyangu should have experience of 3 years ndirebaga hatege experience imyaka 3 nebetari kintu cyo kuzanda ubwo umuntu nayo nebyarebere bingi nebyagumusirize bingi kugira ngo wamwe employinga nabasa kugira iki yahindura organization ninga taragugaranye mukaza kumutraining umuntu yamara imyaka 3 mu business noza kumanura ikintu kushiryo n'chukora number 1 umuntu akubana akora business nanye zindumu nyine nanye ndiyo mu long term businesses naneze zikubazira nke ziri uncho haro business yo kutame sente ahabwo kugira ngo umuntu yanatandika wena think I'm not a supporter ngo wanu banotandika mu bintu byo rukora okoze bintu ebikutwara ubwire burengwa kwa sente nicerejera ho kubori wori yuba abana baba bari ahera abakuza bakaza kuterekeyo no baza kugira utunyowe ninzagumanyije nzo mu company hurire etebekeine sige nagura proti yitaka erihe chapa cyayo nsigo munju ninga chito mbanka ntembenyo ngarake ogwe no muntu warahare kunga burya ground nimba nimboza habwacu no koro sente buce we naho rukutura ukenda kutandika business ngonke wazamo wazo mu real estate umuntu wena yanatandika ninga shanenda kuja kwangusya business akabere nazo mu kintu cyukuba kwetango the cash flow yacho ebeta kutwara kwezi no base kugarukana na sente zawe umukwezi kumwe kugira ngo wanoza kuzo mukushubura ibintu byo rukushubura mwe nakasente kabe nora kakakwata because what in eri kudomo ngaro what in kasho mungaro noza kushanga kandi wagira uti irita keri ntabwo zirenga ariko ngende nduguze so ogum ntarakuri ari nko wa boda nchoro kore nko wa boda naimuka either ashimkwana kwatanga ka sente ki expand njoro boda industry yana avuga stage ja kwato mwana mshashura stage ni yemwe ayongera opichendijo na ye yanjure emwanjure konkar kore operation zayo because he's an expert on firdejo na amanya hiba kunyagira batahi babu na amanyo police ya kukwata na boboko zire mushango ki ayine knowledge ya kuba kutiremo hati yande tat Benjamin nyenda komura umugubwa gwo kujya ngo mvugire bodeje already na aro firdejo ni yemu na asa kugira ati waguma wacera tinko ndoraza mashtompi yendo nyom kasheje konka kuwanyu tamwe mitware ibiri tandukuvuge bene knowledge yabe kugira ngo perhaps yabe jwire nkamashita ngute kosa mashita mingi compare do montata mwe cisha tuchonka omukasheshe kare so oshanga ngo I know bukugubwe cyo kintu nikirungi ku expand ngiro mu kintu echo tungire mu bukugu obwo bukugu no kubotwira mu kintu nyo amezi mukaga it's not enough experience because not akarabero mu season zo mwaka gwona hariho cyuko kiba kweta kugira ngo January hariho business yo kukwane behaving iyo ryo mushubuzi w'emyenda naki ubu ryo mushubuzi w'emyenda iyo tokomanya uto mu season kuruga January ko kwezi oko business yitu neta kutambaraje deno kigira uti kuko batwakutana na stage nabwo tegera man menji compared ombero byebro kuru Christmas hato mundi you need to have gone through omwaka gwona ogaruko tambuzo gundi then you can design seasons nobo inobwenge bwinje bwo kugira uti season kabira umwaka gute na guti season nkeje kaba haba hortaro nkoro business is behaving as kako bataro hortaro abantu bashwarireje ati norenki economy ya Uganda completely is an agrarian economy an agrarian economy ni kibanje manisa ngo neji economy erina erikubesinga abuhinje no burisi as long as mu Uganda mu charity season y'iturumeje washanga ngo season zaitu zitambuireje abantu bagenzere enjora zagwero mbwire abantu basharure ibintu byabo baberetero mbwire economic neyo very stable indeed na numwa kuzokwe bakwenda kurwana abarwanda ukwe betere nzakora amashitaga yongeraho kashe konko mu Uganda tarasase munonga because nazo mukatare cyaro kwenda cishangamo kandi izire kuguza nawe naguza because abantu bene makasente sikubanisa ngo amashitaga yongerere 10 mwe n'abanyuganda bababura
because an economy to tied complete ramashita hatu waza jesha watemba bana nyino mwana wanje benarga Dubai na kujya tino kikachi cha Dubai atoreba ushotingwa abantu bakabahuga remember Dubai ebire ryo mu kintu cyo kugira ngo ekarga akutahizo mu mashita gonka yazo mba tourists ebene kora sente nyingi okora bromba tourists. So when do you expand the business ni ryaro goshe mukano nyo ningambiro go hansi abo kwa roho yo kushikaho ukashanga ngo charity hata inemu he can have multiple businesses. It is very dangerous mu Uganda kushanga ngo ninga sho umuntu wabutosha ukashanga ngo amahuruga ugono gatero mu kibo kimwe ntoru gatamburiza it is very dangerous. Chitaye chiwe cyo cyayat nkagambira ngo nkani nkora chapats nyo muna nkandi akakoba round about kana bene nkora chapats icyo kintu kugamba ndachikozire ko nani ngamba no muntu wahansi kuri kone ndi ya round about aho batakombekireho tuje twagereho ikizibu cyo kugira ngo nkahurukiza umuntu yabira teen experience nakakurira yijandira business yabira atakakoraga now ikigarakanye yiwe ya TV ngaraka tugira ngo nohugo uvena no rugamba nawe wano enda ko expanding a business awe na matarenga munonga ubwo umuntu arneje kuhereza ubwenje ngo business nankane ikora yaje maramo bwire bukwingana cyo icyo neco kuba echa kabiri aragikozire we nko muntu ninga kagishomo mbitabo manya nija nyina abana banje ko mu office abantu abindu gukora nabo ni muhabura kintu kindu kumanya itwe ndimanya ngo mbuwe mukwetegereza kwanje tuinde tukubasa kumbe kintu cyote ashubuta chine no chimpota charite nafuta yayera ukangira ngo ino rutocha I expect you ngo muteka tekanje ngo nkushabe nko tayicitoche ndahe nayo kunkana ikyo kanjiro ta fame agent zirumune muzei nonjroti I can't give you what I don't have. Now the question goes je chibuzo njigaraka kizamuntu go abtosha ari nakora business you know how uto muntu ataka kora gece cinte cyari nakwabura umwana kampaburaho narwo muchapati zanje nazo mbakara yakufurana yanjira ati nanka chapati business yawe je ne koro mutwaro burizo ngani ngukora ngureba mbaransinge bitabo byanje nyamuci ecene ntakukora mbwirobwe no kweshashora reba no manya wano ukora business ombanya Uganda no haro tukujya no kwijuka abanya Uganda tuine nkora ngo kinkuba no running a business oryaduka wano barakoso yihamo kandi benje abariyano batureba nakora business ye aguza nke byariyo naguza retse nakora chapatiringa nakora boda abara kakubara amagoba gona kakubara sente ziyakora revenue we na cost ashanga ngo is not part of the cost kandi ubu yarugumuka yakorese sabune yaziye sati yajgoroza amashanyarazi yija ya time ye aho yashyiraho yasiba hejo baryona kakubara singo mutwaro takuyaho sente zo kugira ati kurunogera nabandi yo mukozi mu business home ningashukuru nabantaruho nyoke nyini nkataho umuntu ndijo yanza kumushashura shinzinga kumanya ngo business eriyo nekora ubwiro bwinje ushimukwano yashashura umushara nko mukozi ate cyo banyarwanda tukicara kushukura ate nyonyende iworo ya TV ubanze uyashashura umushara think kugira ngo zitwaro zirki assume kugira ngo kabotero ndijo muntu kabe no machine zingahi ejemero mayoro kora business yawe nko muntu kubanze wakwata sente zote iremo we hame amananka expenses zo inkarinjere wafune cyo bakweta profit before the profit ubanze ute mureba kuate mureba we no muntu war kwasa ha business yawe ni ubanze yeshashura warga utkweshashura atore amagoba go rukora nyine agaruriro noza kushanga uti kinene balance ingire million nzokushanga ngo charity if you are employed in another organization they actually would give you that million hato shanga ngo tokukora ningashi uriyo nojo kanje gumisedeze bwanyuma emyaka 3 mbanze ndebe business ni nguma nkora miliyoni emwe kandi impendekere ndiniza kamparanya jire bintu mbona why can't I go and sit in an office umuntu akamba miliyoni iyi nkayitahira nabunga kimanye kamangu business so experience ahabwo bwire awiro wamarama nana abakwabura urukuza no hariyo nakwabura ngo to expanding aba bantu barufungura nafutera hanso umuntu atumwana ke yantwiro mu business yanto mucinzi kirenda kumanya
akahereka ngambire tubyamira hansi y'icikomi cy'amakara yangambire cyo ntegera atabashomera n'abatashomere twe nandushana ati imagine turyaha twena tubyamira umuntu ndubare so ushanga ngo businesses tukobantukora no yitaga kumanya nti itumurujungu tucheta the voice of your council nkanda chikuburizaho charity n'umuntu ki tukura ngo charity yare tamani yayomba no umuntu ari ukubasa kuterera akija kagamba nanyi no yakuterera sumu cyo ngakiti ukaba wanu urugumaka kakujya charity ntine cyo nagambira banzo garuko makanje nkurure bwanywe byo rukwenda kungambira ukajya utana kubu yagamba kangarukiyo ubwo umuntu yatari mu magaraga wo ryaho mbinte byo ryo no ukora nano azaba abantu bashimukana batanu tuburiyo mo wenda ngo nakugambira hari umuntu ashimukana nakugambira mu byamaka hari umuntu ashimukana nakugambira mu byukushoma hari umuntu ashimukana nakugambira mu byedini mu byekambye aranga utwereza hari umuntu ashimukana nakugambira mu business nahandi but field of study utarkwata umuntu arukora media ngacharite experience ye eryumu how to entertain Ugandans ninga shombande benseje ukamukwata nkabandi nkaho nimbuza ntari kubanka eriyo engineer ninga shanani nza gukora ibintu by'icujungerezi cyari tetayine bukugubwo kungambira ebijungereza nebuzabitakwezi apana ati nekintu wano mbuzo specialization twanza kushoma nko bushaho unshime kuba ni nkoro bushaho ubu nzomba kwa cooperating emtwe aba kwa internal medicine bagenda kore gensho maybe charity nata bine mu bwo because tatuiro mu katare kabe mbazi ninga shaka bashaho ariko ari kwetegereza ibintu umuntu yanaza kuhabura iwo rukwenda ku expandinga niriyaroboshe mu Rwanda expanding first judge who is speaking to you uwo gwara kuhaburombe arama abantu abinituma bari kuryesherekamo konkara bukuromba nywana but konkana nkata kunjero rituma ngana bomba gambo 10 wo ino bwende ndogere cyo yamno gejenga jo konke cyari nangamba ubwo mushabwa aranangira ngo ntongeraho nyoni ndengu nimbasa kora bwace nacingambira ntakabanyenda kuhangusya oburisa nkarebo ine t-shirt nkabanu we nayetsaba that is not the right person one wenda kuzumba ibintu byende na nubwo umukene umwetaga one utanda kampora because mbakugera ngo nk'abantu abakurisa embuzi n'ingende hari cyo bakweta ente zo kukomaho kuzihama amago hari ente zo shumukubo yine hari cyo bakweta umurumba cyeta break even point yes neryari esente zote iremu kwingana nezo rukuyama exact routine mu mago ejo niyo break even point kujoti on business home burukwezi ko simbaze tabata ninjane enshoza yanje ningana na amagoba gnatunga ntine kintu iromuka hari enshoza ningeze natamu kugaraka nkaziha ejo no pay back okay so break even no kugira ngo nkatamu miliyoni 3 na namagoba nagoga 2 miliyoni 3 aha nyene business capital ya yona ni miliyoni 10 byona nabara byinkutamuru rent bihana na kastoka yanje nyene now harezi bakweta recurrent expenses haro sente zo enshoza ya burukwezi iri kutekwa kubaho burukwezi hatu bwakwata kugira ngo capital yawe gwenda miliyoni 10 enshoza yawe jo nebasa kwingana na amagoba gwihamo okay arejo nibe kweta break even ogo muntu nabasa garro stock gumerte miliyoni anywira rire ashashwira abakozi kunkata yine cyayonje eti capital itarinjire atagenzera akagongera ibindi bintu ogo muntu na break evening he can stay the way kukwari nakureba na break even yes hata areba kweta payback period no kujoti nkwasere business eje na miliyoni 10 nanshashwira abakozi byona bihoyire ndiyagarukana se ndiyakwata center ryari miliyoni 10 kazi kwata umungaro nguzaba miliyoni 10 nzinaha n'amakobaga ezo miliyoni 10 nubweje bakweta payback okay so ukuza ku expandinga kureba ngo washira har break even point no bate ko beno barabo hati nebo bakuzoma amatunga bakudisa mbakugambira ngo wotarisize nkokozi kwingana ziti torraba uryagoma no korondisho muntu no basa korro mukozimani ako reden bamanya ecyo rukutamu na no kuhendera then na nezo kuteka nakugira tenko ko no kugirisa amezi gati neza kuberire byo kurya kwingana biti kandi wano enda kwihya enkoko zawushe mukanzerenge nambeti
utimuko kakora ibintu hazardary n'abana banje noguma kunkaboneze mwezindi nkishatu umwana agenda za YouTube awura ba motivational speakers there akhandikira concept ngo naendo buyami mbuza ibi byo no enda kuri senko enanke mbata umwana ndetire concept ati nyenda kuri sembata none kuri sembata none kuri sembata zingahe ati nyenda ati naza kuraba hoji ati zibazi gembata rukum nambuza uyu n'umuntu uri kumanya muri mba Rome akurya amahuru gembata ati nabagakoza munonga aba bantu abakora babyesere cinka bamashitana ki ati nugo mahoro gawa nyine mwana wanje ari umbarak soku ati narisa hembata nkigana haciwo utungire kiryare kibaro ikwenda kwihambati igana akenda kwabure ngo rise rukumi ahabwacu narisiga kata karenga ugawo bahabayiro ki nza ho mureba ariyo nambara ndiranta togo mwana mbuza winita kariyo kuzirisizaho ati nyenda kurupanze zo nizirya ki niziriziko sabe wati mbata atazorobire cumwe ntazino mayisachi ati no wakuza kora n'urya ati ibyo bukabije bukwa biryaho ati byo no bishanguza ati byo nazo nizirya ati kandi zo kurwana nk'ingoko azahe bugamba ko kandi yabanga he's talking completely out of theory. Number 1 itakatiri yawe. Number 2 noenda kuombeke chujo ubwo muntu ari mbaraxi let's say ngo ari mbaraxi takurita yini itakiri yarwo ya government nakahunga nashimwa naronda nagahunga kabarema akongera imbata zikarya ayine byukurya rushanga birya ushanga ngo na cost za kwinkaringa tuzor kubyoro kuza kureba no bworo noza kubyese baho tuyini itakiri yawe hatoje mujaje ngo joro toge cyaro kuza mutakucumana na nekinda uriyo no bamuhabura tubo banta bashimwa no bamuhabura hatukugira ngo no bano mu discouraginga konka the plan would be banzo tandike ne 10 ozha meze mukaga nangwa namuhisha twarkata tine Benjamin Musita omukugu orientation nishoza kandi turi aha kureba nubwire kine ryari oboshemerire kwangusya business yawe na ryarabone kuteka teka joto waye mbenyinisha tukamsiye mukaga mbenyine mukaga kazi bikumi n'ibiri na nebindi on business yawe na ryarabone futanka kuteka teka twareba okugu experience y'emyaka y'ebiro period twareba ebintu ebyariyo nayongera kutugambira na break even point nayo yagita obugobo bwo kwihamurire nubwenda kwingana ningana bwingana na nobusento bwotiremu ubone manyi nkataho wayenda nogire ki wayongeraho tugumize mu ejo break even point ejo very important nategumire twandwenda tugishobo nyena ngareke nkushobo buriyo muntu uriyo turire no shashora rent yemitwari imitwara 10 oyine byo kuguza umunanka yawe norya wonywa let's say ngo norya mitwari 10 katuchitaha katuchibara koko bara sente zo nanchirezo ezo kushashora rent ushasho bareza kanso manyoni mbara business tuderevo kugira ngo ninkwatana sente za URZ kuza kutwara neza kanso zigabaro mu mwaka manyanti burizoba no washohorezeza nishoza sente baye kanso ija kanje mitwari 10 ninjikwata sente zo zigabara mezi 12 manyanti buri kwezi nishashora kansho yasinjiza neje nishinji kashanjo ninga kanana manyanti buri kwezi shimka twine shinji kanana za kanso buri kwezi twine URL kwinganeti buri kwezi twine arikuza kutwara kasesera kwinganati ebyo byono bibare byono ibyo kubera business ejo buri kwezi hati the questionnaire koro kubara amagoba ga business amagoba nchimanisa ki wakwata sente zo gusere ibintu weyaho kosto zo yinkarinjire amagoba gaguma washanga ngo esente zo kozere nezingana nezo choice ejo no payback ejo no bawaza a break even no bajiroti nimbasa guma mu business ntayine chingobere ntaguzere nengo kungagitachubuga break even point no kushanga ngo business neye basa yonka emereraho kandi no ryunywaho because yo mukamariyo nagikoramo eshashora n'abakozi kunkuguma hotine cyo kozere kindi bataho nayo gahunda aho wayo gahunda ati tukabasa kwimuko expanding business itake break even nyinjira nashire ko break even now no basa kujoti business age naje tracking over 2 years yes neye balancing consistent the problem yenyine no kugira ngo sales zanje ninchi
so nyenda koga kuza koga kanzo wachari tabampire miliyoni 2 ibyo tubyazamo kweguza ibyo manya hata no tukugira ngo nakafuna kuko ba na challenge nijo yitwa twine records zaitu kiri important kugira ngo sente zo wakora buri zobo Storm Bank. We assume that we have those records. Hata records zazo torukwirukanjiro wakafuna nozo musako aho interest rate irinche tukuzo wakafuna arikuza kwirusya no bashaba miliyoni 2 konko bagero tumuzintera umwaka mbase kushashura nayenda muzintere weekly nyombe ni mangu buri week nimbaretere mitware 2 umwaka gona buri week mbaretere mitware 3 konkambe ninche manyangu nimba nazo koziri hata uno expanding ninga shozo ozomoroni because business ya bene break eveninga konkoshanga ngo ba customer nabakubuza ebimwe binte byoteine kashat kana bireta kana kasente kana garaga kakagaromba kana kushashanga amaguba hata westird yagumeri uryache bakweta sales maximization on business koro kuguza byinji harobwo kugira oti ninza kuba ninshashura amagobago kumara meze mukaga rone njirige konkansugaze capital ibinte binaguzire biguma harobwo kugira oti kambe nabwo ntakugobamo ahinturiye na business age mbe ni break evening nteyine nkoko yendo kongera acubuga hata nayongera mukorra amagobaci kangete ngo agakorra bank konkarobo kushanga niyo no shaziyaho so when you yongera chanje kandi no bwiro sente zuwe home bank kuriya nawe ikintu cy'ukucira ko no kututera yitwa abanyayuganda ntwehora sente zo kutomba bintu ebitakuzara zindi akintu cyo kuronda roni kanani mbaga nkahikagatana gateka kakuteka kutuga umwana wanje charite nkareba ubiye na bahinjiro muhara tinko basa kuna nankadi koreto yakozese nondi kuza kukozesa konko kizombanywana bawo kiza list ya contributors bahagumwe ebiri oyogera bubi konko reba aremba kiza bakushira kuntamwa niza hontenjereba honti njira ntoga abanywana beka bataro utokutana hikayoko shagayo niwe ara ikiro shanga ngo banywana be hato umuntu yeshengereza umuntu tunyowe nanisha ba group njerego konkano maka contribution kanje nakaza kwisha because imbasa no kuzitamu abandi banyiki niko bazima konko washanga ngo banywana ba yo nenda ko charite na hinjiro muhara ubari na hinjira yakosesa tandi koreto tunanyenda kumukozesa so ito ntweguza sente zo koresa ibitara mu magoba konka kwenda koreka public konka waziho kaziteko mu business je ryo nokora ayo tuiraho wamanyere kwe nubwireki ubo kushange inshoza ningana n'intasi nakimanye ico buzima hati cyo wakimanye aho no basete konka inshoring or cost documented mbayo mpandika docho niyo no yashashura exactly wote shashwiri nyoka nimba ninyekozesa deni tuwachenga business okwe kutambara noza kukora emyaka yona tukushanga ngo kazo mutawuni ande cyo rukubasa kutugambara nabantu betemba gacaro no kushanga umuntu nakondi bitinge nimi najo umuntu ahambaga iyo ngorugiro mutawuni wateye mutwari ko things are hard ugira na yakoti niyo yegama nayo mu ntebe ya business haza ko kwija ngo abambara beje bakampara beje konga tuza kore contribution no mukitabu ngiyadame mutwari ko ashiza kutugambara things are hard they are not hard ebumani biretera ubutacenga ninga sho bitetegereza ebicumi ku bantu kora neryari obwoshemerire kwangusya business yawe nyowe kanakora na research kanamanya ngubuzima nankakuyagire kwogaho akagenda yaza kamwenje yagumikayo yarundanisha uzeze bicoro kumara umwaka nyo kandi ntwire ni ntoma yo kamwe ni ntoma yo bubiri ngwenu obunamanya nkuri yanogura aha sentenche konkogura binji nkabireta mukono gumwe nkabihura mwenu research nayo nebeta nkorora nganimba nabwe nato research ne basobuteja kuyamba mbintebo ninjira kugambira nyobundi yahatinda gukora kintu tindu kutanda ka business ndi umuntu akora business konka tindu kutanda ka business ntagikozisa bakugaba kujimanya because tindu gukora business itaramu monitoring mechanism ahinda kufuna daily report
no kugira ngo tinga bukore keshe gikonkanyo buri izoba umuntu ari gukora mu business yanje nampa report wano expectinga waguze ibintu bikwingana ki kiyaberiye satu waguze satu zikwingana ki satu mwenda naguze satu mwenda ukoze ukuzira zinga enkumi emitware birebire amagoba gagara zinga gagara emitware n'emitware kubuza ntati mwana wete titinko manyo bukodyo bokwenda kufita mabana nda kuzamuryango yitabanda tindi kuchimanya konka kindi kureba rent yitu kanso URA no mushahara gw'ukwereza ijo bere twakora rose abo kyo kabutematema buri kimwe washitahari buri izoba nimanya sente zinkushoza buri joba expenses ezinta kugira ngo areze bakweta fixed okay tuzete fixed ezite twine mu variable costs na fixed costs variable cost ni costs zikwihinduka kurigera ibintu bwakora ekuyagenda kunkari heze zo kumanga rent constant mweni kweno shashora rent y'imtwaro 30 tukumanga buri zo no shozo mtwaro gwa rent aza kutwabwita byona umukozi wano mpemtwari 15 buri kwezi tukumanga buri zoba natware 15 ezo buri jo tukumanga utakozere magoba ga buri zoba gagumene cicweka uryo murosi wakora ubwo ntargaho ati nyo kwezi no kuza kwa mba ntwire nimbara manyanti amagoba twatunga gati hati manyanti we can to break evening today to break evening ninga twarimo so ni chibara daily basis kugira ngo ninza kutrackinga business for 2 years doctor no barat imyaka ebiri waza kuhatipu no yokwata arukukora na yaza kurakaftaha atakuftaha na no mwegesa atubukoze bitugukora tokubukora ngo no byekora nko muntu kongati nkwenda nkorenka business nko muntu ataragire mushumero chonjon tarakwenda nmuntu uraho kandi nataragire nakosa common sense umuntu naje stoka kero nangwa nero ngashtamena ochichori yarabaho oryachichori aya narabyo banda nabukwata nangwe cyo kingambere aya rabyo hakacayi nayogereta owabangoze anarabo tereta hakakoma izina nasium draw wazona na but the question is yes kogenda ovuguri uriya mushara gwawe ninga nayogereko ninga wayogereko nanyujike mukama business no shashura mushara yeah true no business indukora nabashashura obane mitwa ndureba amagoba gutoro tugira ngo nyonkanye mukamayo yogume no mpa 30% zamagoba ezizashaga 70% ubukoje no wayishashwire steka bank so nakutyandete edebeze bichoro zanje kurga kamwenye nzisyaha ngume nindeba stoka nshitamena yo kandi abantu bacukure ngo guhaza ngwarese manya to kumuzanda no mastoka yayine kuko stoka jedebeze ya leta taramanyire mechanism na nabichoro babika batumu stoka ai manya handi hace byaho tarake tarinjire fu izembe bandakizo zatahamuze bukoraki taramanyire nyo I rather ngo bakantukaci konkaci kagenda the more you engage into business so mukubike ibintu no biko kwesiga no biko ine binji konka wo ine kace no ino kugira uti bikankoma bikamanyeki hata na businesses nukwezire every day oshimuko ine system njonko kugira nti it is important kugira ngo business ntumanya ngo orumurunjo mu business yani ekora wotaro cyari to ine business ero gukora utarumu nabigumire nangwa konga yenda watchita jum system njonko kugira nti habwaci ninjantora leta humuramwa turebe tujareba habwaci abantu abanya-Uganda kuba kufa bafana business zabo binji aho ibintu bifa karukuru ibintu because there are systems oine system eri kumonitoring ibintu oinondi joje giseho uru kwatagana na business ebyo bintu very key do you get the daily report umbinte biwakora kumanya amagoba warabera zinga yende cy'ikintu mushita hama wakora 2 ni ijo bero wakora shirinje 2 no one you spending uje kwegaruka ubu wakora 5 hahabireho ki hahabireho ejura yako munonga kero kugwa abantu bejanya cayi ninga ejura yabazubera tabarya ranje konkas hani ibyo kuryemwe no ina hamagoba gakwingana based on the direct expenses so awa mchiza kuyamba kubara itwa ita break even cyari tugendo jya parayinge hati nyahi wanterera ciboko naho kurabaho wishcuri cocuze no stage na rodo ukagumana ucu musaba niba nakugambira
twaza kumura mukace karinganire basebona abanyabo turi aha nshonga eyo bwira bushime kwa noteka teka hakwanguzya business yawe nibihebyo ine kubora biremu obonoteka teke aha kwangusya business yawe tshine Benjamin Musita umukogo mu nshongezi inkushaba ngo gumotangira misho twaza kwitaho amisho edachi kanche mnonga iseconds actually ntugaruka otakarga bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. All in Spotlight. Who will walk away with a soulmate? Hello, Mr. Right Season 3. It's sponsored by Vaseline, Viat Sherry, and lead sponsor Chinatown. Hello, Mr. Right Season 3. Love, vibes, drama. otaferwa muzano wa kushororu kurugomba Kigazi Universal Actors burka eine bizibu konga shi wabigonjorota eyabana bakwananire kabandi betu obwatuma mutabano wawe ngo ashishe fike yabangi niyo poma rota sisiro wanje iyo maro tarasi yakurire shanda sasa ninga okuna tware niyo ngona afwa tokare bagara tuna bakazi babiri nyuma nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi binabakazi munani baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya bono terendo owakuchororu nugwo muzano ogwota sheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomizo mwabazyo inyi nikakutumengo mfachora mwana yongeni ngo kwaje muzana bakaba kumengo mutwege tenkaru kanu yantino ko mwana ninga kwenyina Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Kaluza Wanti na woliwina Etopo atopuka luza. Alright wahura kesho ngarako buri Sunday shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako no hano manyangu Mr. Money Uncle Money Razak Banks the truck driver ni bana tahamu oliwina the katuterero omhangs witu and we see Yes. Kwataka simu kwataka. Omukuru. Yego sebo. Amazina gawe. Agaba Eri. Eri Ogun Razak Banks okuruga at TV West niho nakuterera oli live at TV West. Yes sebo. Omo programu chamuka na sente. Hine message ayi watunga simu yawe omwami Eri. Message na Joana sebo. Message negamba cyo mwami Eri. Message ne ya nature Create Ventures. Aha. Mitwaro 50. Wahangure mitwaro 50 okuruga TV West. Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe. Shamerirwe munenda sebo. Okazana. Eri kotina matwenye nyenda pure ya karuru. Tera makaruru turu. Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akaroni kagambwaho buri hamwe.
webare iwochere nitwe ahabwa program eje nungi eyasisimuka idakika zabashatu na mukaga izayigumsha yiti ya kabiri beitu tucine umuhangu omukugu umushongaze byakasente turiyo tureba businesses neryari oboshimekwa no hangusia business yawe ukachiteka te ukaje tunomanya otahu nahika shime kuba nitwaza ante nibiha ebyo ine kwebembeza ahashahejo eyo ine kuba no hangusia business yawe twarobwire ubu wamara experience eyo ino mkintu twareba uwayebuzaho ahashaye ku expandinga twareba break even point eyo kushanga ejeje mwe ni anteganisa konka mwe nabo nsagumsiriza konka gumza bani wergaho chondoze wanora mtu wachetegereza jenkanye ahamagoba gine kubangingana Nashoza. aneshoza then aho waenda no breakinga then ahandi no kugira ngo mwene warebere ngo break even point wagikaho hatu wayenda noronda kasa ko karinganire ningasha umunywano wawe bamuyaho akasenta akoresha kumugarura oyongera aha capital na nebindi ikindi cyo shongano yitegereza no kwebuza sente zawe nko muntu nezengana cyo business ejo tiyo capital hariho kushanga ngo people abantu babiri capital ine erume myanya ebiri asoko wene capital erume ibanje wene capital iba kweta equity ru kurgumushaho yawe my personal equity your personal finances zote irimo hati what is the percentage yesente zawe nko muntu business ejo shizon kazi yayi nana guruzo buzo muka atezo nezawe izo nezawe because tuzehurize umuntu ya arujuke ngo abantu benja bari kureba bino bayina ayihiro busento mu kigombe weta kubibarango kaneze zo zite zitwehoramo yego takuzibara zifitize no moroni but na yene very wrong so kinko bani running a business no banzo jirebera what is the percentage of my own capital mbindo ninkora nderu eje nyamba cyahashaha yo kwahusya now church cyaba bahanse bonka bete na nabakora ababayine business na bine bizimba street orebera abantu babagiga tweta abagiga kabar kurugo magara gensage uzakurra ngo bank list ngo bagambira ngo byabusha bagwe ko bazaho bankabi bakureba kuvi ngo wabagambira muko batu wababaramu kandi garya amazi hati ntucara kuwenge cyo kintu iwe uboro no tambuza business zawe umbanto bawe aboyine ningashabana boro kukoze sabawe kandi uwe omanye uti nabantarko system zeze nare complex na knowledge y'abantu abandi yarubaju igi business negumizamo it is very important umwana atina kinko mutwara twa shoppinga kumu naza kumanya hinku ihe bintu na wagenda atandike business ye agenda agitandike ashobora no mukoze sangwa afero mukono agomari yo muhugu wawe tarwaho namaze kandi nanyenda abanyagana bicumanya buri yo muwe natarahangirwa gukora business tuburyo mungu no mwetegwe gukora business turya gatugarake tugambe ubinte bishobokana bukaguiding umunsi rahango wawe tuwa business haruba yesere kurisa I know no wako ino gwenje buri kwingana yes turukubasa business turukuchibasa ukahango kubera n'amatungo nico rukumanya period hati juna yokoro wa yokoro to be business person umuntu ndabamweta cyo ninshomera ngayi doctor hatecho ndeshara ya nanka ya Paulo yena shabara befeso wajishoma Ephesians chapter 1 ka verse 18 yero kushigamba hejo nguruhanga bigora misho ganyu gumutuma gumunda tumayishaka kwito there are many people by charity umuntu bareba batambura areba ibintu emotokana sihingura when her eyes of the spirit don't say anything taine bya kubasa kuteka kugira ngo are nko muntu abanza amanyato gumuntu emerera so nza kwenda kapawura kabasha no shanga ngo ecu waza bako anagira tamisho gani kege numuza kwetegereza mumanye kwetwa kwanyu nuko kwera hashumu kwa numutora umuntu nyoni ndaru kikumi yakata nataka tunjire rubetora ano benje munonga so omwana mugeze system doctor nyena mutugaruke hari aho wajango ine kwa namanya equity yawe equity aka esente percentage nzinga ezo ino business so zabe zirge zabo mukamasimu zona zazirge zabo mukamasimu konka ware wapushingo turi no tambuza roni ukajota 80% yesente zurumune zanje you have the ability
kongeraho karoni kace ka 10% zikaba 30 oshima kubona oweyinga business ya wawe no expanding kugira ngo ababe bakubanja sente z'abakubanja beje akagira ngo bashashuri tuzikutwara hafi ya business wini ojote no bazi kunyombera ibintu nenda nimbe nagisani yensugaza 50%. Kuko umuntu otabananga ukaro wa banka nahingura kwararo utagwejejire anytime urinka ambageta timing bomb urinka bombe rikwenda kubaruko aza barwa tabakamanyana no kutushanga business zitwa nakorabaho akoreta naho kakatabato no asakusayininga ngo mfutera ngo wa deposit no tutwaya ngogwe nana nakora business uriya nana arabamo nawe mu murumogwe no kuguza sente ni business yarumo kiwe capital yawe yo ine mu percentage yiba kubanja nizinga katwa so musho guturga tumanyire internet seria hari equity na capital equity ni sente ezoyo korire nkanya rya karumo ni ndunda nakashara kanje ngumani iziba kwita savings zanje ni saving akinkoreza acu mu rating nsitwara nzitom business iyo ndije ryokwe noboye nenkoko zawe nembuzi zawe acaro ine kitoke cyawe no cuguza oyine buntu bwawe boyine ogero tirinza kwata utembuzi jire muko burgoyire ningente zatanka kushasha mu ninga hero ebitoke byanye nimbuguza akasenta kuwashaze hako kaguma no kabika kwacu mu rating wakatwara wakatansa business ijumba jeta yikwite ni sente zawe zoyine yego hati ni intandaka business ntine zanje iya abantu binjira bacukora then zatanga capital nyewe karumukagamba ndacukozere huwaza nimanyebize byacu nyonda jire kuzo business eyi bantu iremo yamakara nkargatwa yihoza miliyoni ya sente echi yankozere okay then capital yabe haye nyine capital na atari kugambara nti capital combination y'ibintu bibiri capital can be debt capital can be equity can be a combination nebasa kuba combination yebi okay ato gishangere mu ibyo byona hamwe biri hamwe je no stoka yanje hatu muntu ko kumeta ngo stoka nebere capital investment konko mu stoka mu basa kushanga ngo enshaho yakushashura ibanja ryananga enshaho ikuma out of 20 tizi yego hati njibanje manisa ngo ine mu the combination ya capital ye erimo both so nani mbara nkabara capital ifite nona kwenda mbara kujibara kwa nimba najigitara kunuye no bajitire mumu wano bara capital ne combine ngabyombi twasigaze ndacikemwe mudacikemwe umnya Uganda nyabore yewe gire cyo wakora kongo mu butakagire cyo wagiza gukora banzobe ubuyobuze rahanga kanye to umunsejo korecho echo tinkumanya wije washtamba nanje personally nimbasa kwegesa no manyo utaranga ciyakweti konka banzoma wotachimanyire ntuza kushanga ryo media na waza TV abantu baswitchinga baza TV ndijo obusindi kabyanga kuzayo bantu byanga kubanura umuntu naija kwijaha atarashomere okushoma cyo kurukurice konka yaza ku entertaining abantu uyubuzo gucara tabwa kikarukuje ko kugira ngo bamuteka akapande abantu bona bije kumureba no kwetwa kwe nyo banyeta ngo Benjamin naza kwija kweshongora tinkumanya abantu bantera ubucupa banyurusya na stage so nani ngushaba utazomba kutera ubucupa zo mu gice cyo wayidirwa gukora kandi utahura undi uje akakushikiriza ngo hariyo nakora umumago bake umucintu kiriya ukayitwara weno ukajya tukanza gukora cyariyo nakora consistency ne yamba ukore ikintu nicyo cumwe ubwirebure yungwa no cyutunga mu bukugu uki expandingera ibindi ati amakaro kagakora bumwira bukwimana magara gagari kameze nkatano mukaga kuko ibizibe binari biri makara nikantaro gatarwawe webare iwese bonanye bogmanitwe ahabwa program ya sisimka kandi nece yongera yene gendo mission mpaka shayisha tuzenyine edachikana na nitano sofa ezari ngo mushayiti ya kabiri twahenderaha itwe twagaruka twatunga mushantu twagaruka tumureta gumena twegesana na habindi obundi hakajira owahonokaho mukikuraho na uraja mu mindset change ubundi hakajira wahindura ahamiteka tekere agira iki yakora gumaho nabantu cyo butunji charity hamwe na Benjamin Musita.